Ube started a tribal war. Can't trade and I could delete in and quite a watch on. Woni wukun galamsey ni no hu. Belamundu ya bowati. Waposu ntie ya sese edu nketia. Waposu etwetwe sisi se Julius Debre wabodam. Wo ye mpeni for mo ba Ghana nkomo de tribal war ba nka wo betu bi. Ebenya jimi sikani ba jimi ware no. Belamundi NPP wo power. Wo sole no kote sagata munsuo. No se fiche ensuo to a no afa pure water bottle. No sense you na de betina TV so ti uti tan na mo camera wo hwe ni kura nhwe no wo betena so dina na do atam akan pipi fo agum say ensuo we ye kobra ensuo e de be ne be ankobra eurobe de bia ankobra ensuo Belamundi waja galam say na sam ka hu na do boni oye ni say wukun no tu galam say wo takwa na wa senkrofo no na do stopping no e na wo galam say sika na wudi na ye wo de etu twa no kun on the things carry be ma obi NBM etu wo ye wadwen so bako join NDC na wagu NPP ni mu ase na opposition ye ko opposition wie ya wo na wo se Ghana hian wo ja galam se hu ka afi the tribal war na wo de ba Belamundi wo ya boa wate kwa siampani ba boa na nya sa sikani ba jimi tokum jimi fo we ya wa chof se ai brother nsuo mu enka wona na ba be walo Ghana politicians now wo suru to awie Jimmy Fuoba kwene deleting kwasa sem watchro on e mo nkranfo musumu mra miyi nkranfo na omo de omo mpene ne ekoso no so miyi omo frim na meyi NPP fo na frim na NDC fo no mo no omo de omo supporting kwasa sem na ekoso no mo na mo ye ka mo mutu kwankwa abroja mo kotoka mo fa ho mutu kwan nkranfo ayi na tu kwan mo nkyere me voice so why na tu kwan ye tu kwan fa ho no ye nkase yensesa no Munkokoni wo mu fichire chi wana mo ne no na nado abeye fishing habo fefefe mumuni ma de efe abeye fishing habo kama ade betina ko yakobia no a makọ ne asibo hey mu bi pa mutra mu sale nko kotogano engrafo sika na edisi ye enye Ghana tax money na edisi ye mamu ma ebu mfu kura kansa mu nkyere mu Otumfo so esoli efri Kumasi Bible boja emamo 500,000 Ghana cedis se mo fan to educational fund mu munche mi nkrani hiya wama akanfo 2 cedis da munche yen oyi wala donfo me da asefo mu de mu mfa mu mi no mfa asem mra mu so mbon bedi mu enkran ona mu se e mu dia mu assassin na wo assassin ma ton ni nyina no munchiri ma mi kotia na akwa no ba ke no ba di obani nkruma museum na etete pansam ye no mo NDC na mu di akire no wa hu mu di mu NDC fo use mu e dia ye tribal politics na we asage mu nsa se free mu nsem ni akase mu jimi mu nsia nyansa ye den kan fa ho anya capital town de kan ene kan wura mu di kan krofo be kode airport mu ahia fa airport for no mu ma yenwe yehu mu ma yenju yehu yes isi ade Ghana obia be bodamu a or the doctor na starting obi sori anopa me yira mana anye salute na ni bufu a no de aba doctor so journalist etifaso a ahoma ne trigger no betina TV so no kan kwase asem che doctor obi person obedi president oni record oh no abegina ho no ye doctor ni dentist or you did doctor tem hey adan boni be na doctor waye na kere Japan so be the president the voice what the Excel sheet to nanim na wo ka kire ni so mfa summation formula nhyem obehu hey NPP na ya fu say yeah asafu Yehowa Mimi mbrami no. She Mahama Pokra so a president. President, communication expert in the president. Me say Ghana pe. Any about for communication expert to say communication there be and no can say or channel what can say. We resia. She say we Ghana sika 50 million. E dey $50 million. E dey call Japan. All ba money no dey buy. Flowers e dey to ni din so. E dey to flowers in the kuta no dey buy.
and a share a yimu. A share pot mu de buy. Ya bokegu. Ya court dance, ya Fred dance a boka Ghana for. Me say Ghana is serious or mind. But this is like my ya chinitum for causing financial loss to the state. Because ultimately Ghana for si can for private jet. En ko honeymoon. Ni en fa en ma me nu nka ho. En ko jatemu ama. Ko just my kenim ko kan se mu hunu. Ko twitwa ntron kan kire mo say Ghana ye 24-hour economy. Ni en fa wudi nto flowers so ma ye market obi nkuta. Enkuta hu sem say flower boy. En fa mre ye $50 million no. And ne flowers na de buy no mama. Flower me ba Jubilee House be fa ko twatch me ball em. Ochina. So who flowers no wo by Sunday se me who. Me boy wura be fa flower na ko twatch me ball em. Who solia is a hunu nko a ese hunu. Ese when wa fagana fofo. Na nya be na kere Japan nyina so mu presidency. Brian Champon. Wo say Dr. Bawumia e ka ho na. Sa kwasi asem ni sem funa mo ka say Dr. Bawumia e felu ani we no hu. Brian 2019 me say 2019-2020 elections ni mo. The Voice me see ye boma Facebook Felix Dede Kasa. Instead say beton NPP ye adwuma no. Ni ye defend Brian. Uni ma de kro. Wa kwaji nkrofobia asase wo kwawu. So du kosi e de afena ono every year bia ye beto aba na ni business skills ba. Ni business acumen ni business entrepreneurship e solid de say be man wo hu oba. Na instead say be defend ye be propagate ye niam ya no ni defend Brian Champon. Na Kofi Adoma Jackson or Wanwani Jackson ya wa poni wi abranti e fa mic e kom maami wono enkutu se maami nkrofo e twa ntro no mo castia NPP ni me say The Voice ye defend sa enye nukure ni e chire mu ye te ya ne se Brian Champon wakwakofa ahye woni ga bi na de wo de ko set up ayi e papa kandapa so e jo no be ma wo de hyeso do so be fa na ma papa panimu abone bra ne cha papa obetimi awo na wo ma sha wo fo ma papa yi etwa ne ho ti se aboduyaba na gawe esuko no ma gawe e video a whole national security minister national security dey be but say allegation no enya allegation no kure allegation kasa market women ne kasa market for ne kasa pacho market for ne kasa omo pe evidence omo mra me see market for ne kasa The Voice me person me kire mechi bebre ntina ma yedi ba market for ne kasa ene so market women ne kasa 17 ye can the plan for free wo ni e fa wo mra of course yes you like it of course of course papa penimu no waye mo bo na ayi wo pese na dodo ko na do you ko sha agrika obi sase no akoje ye defend wi nyame ye ya edi ye ho afofie na 2020 ye wi ni ye 2024 do ya wo business skills ni entrepreneurship na san ba biem e na akwa top ayi property de ben ayi state properties enti wo ye e ba no sa Michael report na number 3 wo state capture no wudi na wo ho wudi e na wo ho Brian Champon sa ne ma miense ama ka kire me se enya ama NPP anya on popular na enya impact bia wo NPP so ana no be jump ka kire say doctor ye man pusi ni ntina ye lose ye na se ye pese winner Brian Champon fo afun hyenhyen na se hwe ya tra so ko tra se ye mu o man no ye ni abre wate ye ni abre why o hutun tum se Sudan ni wate Wudi musori ensem funkwa doctor on kasentino mufu so bia oye walk over ohun se moti no ka kire mo nra moti ohun asem ka kire mo wakamu wo ye badwen ba e na obetimi ate ase wakamu asem wo se munyina mo ye bin mo ye ta ode mo ye fun ade na mo ye sa doctor Eka he never says so papa we vice president Shobra papa we ya bo is it possible achievement why you Ghana is it possible yes but just doctor Eka say so audio mo ye den audio me bi audio me ta then now okay no be for
do so do my ta. Do my trade. So Mo have a pace because mo ka on kasa. Mo ka So on many. kasa. Mo ka on kasa. Adai mo yesa. Who say enya Ghana for pesa ade no. Omo ka mo an kasa. Mo take advantage. She papa yi. Adai na mo yesa. Tisi oma ya ama na busu. Mama ye ama na bro so the voice tisi ade unya board doctor dinya na obi abechi ware. Tisi oma ya ama na bro so adai Onyonko ebe tena TV so a ena asase we ye de bedua banje ena de bedua we asase bia de bedua banje ah asase bia na de factory asase bia na de dua we adan munya doctor no mpere ba bi onwe ne hu no doctor no tibi tina se agin Ghana it is possible. Yes Mama ba ko say onu kro ya so no se sa o pese ehia wo wi ase na we kuya koye kuya flip flop and they say watching I say won kan okra we so be so be the president edako wo den chi se be yato fam wo hu wa kire kon ya be fa so a wo be fa ji ahwe wonum back ana me ni pa won ni adi yo say me yeki kemi cho na I can say akoma futigari aden Dr. Mahmoud Ba mi abone be no de papa me say Dr. Wendy si mo me say this time and can this phone come be worshiping on be doctor start won mu die si headquarters wo anope bi obi aba akose cross obi aba ko doctor ni makose cross MPP for edi esuban no mu bi ama say chana bon che samira oba fefe say toko na ha shen we onye pentina mi nto we sradie entane to koko obi nya sai dia ko be ye ai lodina ne to sradie nko a ase koko chofo ye be she samira oba fefe say wonimade onka America otumi bo America kama wo brofo osaka French makoko follow dina we abe esi kurantumi modi aye ne ni osa ka fulani kasa enu kwa na show mo no esa ka French say kasa bena samira ntimi nka makoko follow dina we ya ne nim Fanta face ni na sound Coca Cola possible we be ba jo na kwatia na o wona so ase di ngatia ko mu na Mpam che mo possible ye na esin kasa wona ni say bi ngetia me sana me be wona ni of course this way be Johnson can I say why any say na dey be done to so oh yeah first lady we role model first lady na nim ye kokore ne san wo tuntum mu ya mo ncho hu kana fo mo me nya serious o Samira wo ho ejo man papa be pa na de Mahama gina ho de ba mo me gina be fa Mahama ye Ghana adankase kuro entebe oja kurom Nigeria here na metina o Nigeria here ya na metina na nyaga until same doctor ba power me free Nigeria ma Ghana da who generator there me ni Buhari who generator there who generator o there matobia medasu me ba na Mahama edi mi so nko ade nka medasu say mu minister of energy see in Nigeria for about better trade Muma gas and I am more electricity. Wait. I swear you. Yeah, radiation. The voice. That me young told me the end of on cheese. Young tongue down my Israel. Let me check for Nada. You catch yourself. Open na wona momo na front. Enti ne ma hu no so. Enti abusuafo me de ma asem be wie no wahu. The person the voice catch the doctor. Omo time doctor ne say doctor oye obnane etu ata. So dua bi ahom grass. Who to the voice. The ding. Who to no one. What is Sida acuta? Sida acuta. Oh okay. Who to no one time one Sani fe no brane etu ata. Doctor sana doctor what here. It is a we watching say doctor who did better to enkru wemu. 1 year wo hwe enimguase na abeji woni pe. Doctor oya be the voice on my be na enye free mu. Yetimi na san wo mu. Yetimi nya akokunu wo mu.
ye nya ben kwan wohu ansa me sen yi oyi wo mu insa yes ye nya bi kra dia sra adwinso wo mu ye nya semina ye bi semina ye bi kra ya san so de edua no kra san ye ja hey doctor ne so won fa so na say NPP fo delegate fi praye ka ho aden doctor ni papa ku ne so fa so delegate se mo koye mistake na mo ko to ama doctor mo ayi abo abapon mo ma no mo ma ko na so o ka so mpa adwuma obeka so nhye mo hotel wa wamu a wa semu a wa wo mu ama mo ma ni nyina ansa na mo adwuma na adwuma no ko wo mu wie kro mo eti delegate akwa we ya ni sre abebe sre ne ni sisi sa na mo da be mo sisi be nya no huni boxes rade e ma so so de ya be huni e ma oda mu midamase super so midamase wait midamase ma e huna mami the two speaking wo abraba we oda so ho ba me si ba tene ni obogini sansan wo ne hia mpa mucho ene wa ne wo be na akono ma wo bi wa kukubro me si papa midamase delegate yes Dr. Mahmoud Bawumia was see oba the voice doctor so oba delegate mu na mo beye the mouthpiece mu na mo ka obefa appointment no so beye 10 for each constituency no what the best delegate for ninsa and the voice says who your delegate mo wo a constituency mo nyina mo be group no mo fa bia mo fa it is still possible I can say it is still possible on you on the ba obe ha adwinti emfa no nto nchen ene mo ko fa ma ya ma ya oba ma ya oba didi am ya biedi oba ya fine enti nyina emfa no nko na mo nyina ma ya den mo adwuma no mo de ne ko kama fe sa ne ebe ye no se meso na se meso me ye good a mo aka no me ye ma refer me na se me ko so we dey yoko straight una donye yoko enti doctor see delegate mu or the tuni no e be show mu se appointment mu na mo be ya appointment ama no okwabana ne ti se Kennedy Japan enkonko gina okoka kire na atoshi se na atoshi dross kakraka ono na koye reference man no ono na koye say man no enkogu ha wakum se ani mu ase debi doctor the delegate yesremu bebre yesremu mu 31st January mu kai doctor ya change Ghana ya change NPP constitution ya 31st January ko to ma doctor wo kwa katawani fesiwo hwe bia hwe nchenchen DMB Dr. Mahmoud Bawumia nyame ya adom enti mpacho upa chere 31st no ekotuma ba Dr. Bawumia na ken ni Brian de ni etu da ben Brian mu de betu February